Iki adik Jeje. Nah. Ini dua bersaudara ya. Iki dulure Jeje. Ayo kita ke pasar yuk, ini pasar yuk. Halo, aduh dikepuk ya Dik. Oh. Ini kok sedih edit. Ayo ke pasar yuk, belanja ke mama yuk. Yuk, dadah. Dah. Ke pasar yuk. Ayo numpak. Ke pasar yuk, numpak kan, numpak sepeda. Ayo. Naik, numpak. Ayo kita ke pasar. Numpak ke pasar. Ayo di pasar. Pasarnya pasar apa ndak? Pasar Umbul Sari. Ini kota Jember, guys. Jeje. Jeje belanja di pasar. Tebas apa ndak? Ayo. Hah? Tembas apa? Ki. Rambang, Mas. Berapa? Setengah. Juga. Iki loh, siapa? Lagi. Terus Lombok. enggak Lombok, Mbak. Endi? Iki. Waduh. Ijo apa? Jahe, Mas. Jahe ae, seprapat. Tandur neh. Lomboknya kayak ngene, guys. Endi, Nak? Kok tembas ning kono jajal? Lombok, Bu. 4.000 wae. 14.000. Perapat pinten? Nggih. Aku mambengi Ketok tumbas lho. likur mambengi. Piro? Sedikit piro? Sak liter. Ya alhamdulillah. Kebagian ya, Ci. Nduk, cantik. Je. Tumbas bakso. Nduk. Bakso 5.000. Iya, Mama. Putihan, Bu. Iya tumbas kan lo. Jeje mulai ruwet, Jeje. Ayo. Jeje. Pulang. Langsung, Nak. Heeh.
Cece pulang. Dek. Dek Cece. Cece. Meh teko omah ya, Nduk. Nah. Wis tetok omah. Adek. Dedek. Yuk. Mam dulu. Nah. Cici mam ya guys. Mam dulu, Cici mam sik. Bismillah sik. Hah? Jelek ungkol? Jelek ya Allah, jelek ungkol. Jelek ungkol neh. Apane di lek ungkol? Pentole gak dikunyah. Iki lho. Aduh. Gak dikunyah maneh. Guys. Mek Cece guys. Enak. Enak. Coba Aduh, habis. Luwe nak. Luwe Cice. Ternyata Cice luwe guys. Luwe. Ada euro mau angkat isuk guys. Iki lho guys, tukune pasar guys. 5.000 dapat 3 pentole. Kunyah dak, ya Allah dikunyah. Aduh, gede lah pentole iki mau. Banyu, Mimi. Mimi dulu, Mimi sik. Nah, jadi kepedesan guys. Terus gede ya, Nduk. Iya, mari ini pentoy. Iki segone sik. Ya Allah, jelek ungkol loh. Yes. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.